like them. I pozdrav svima ljudi ovdje da Stefan Mol. Šta? Ko je igrao? Mi danas igramo turnir. Ok. Znači, mrak je. Dobro. Samo malo. Moram da odem do grada. Znači, ovo je prva epizoda. Turnira. Ok. Pa ovo je prva epizoda turnira. Kako se već zove. Ja već dobro znam da igram igru i to. Fuck. Odmah me napao. Ja sam sada cool man. Ok. Prvo što trebamo raditi je kristal, to je beš. A daj. Sad sam i privukao. Znači sad testura je i to. Pa. Ok. Definitivno ide. I sad beži. Znači imam u staroj verziji, tako da. Zašto ako igramo na ovaj, nerviramo. Bolje ovako. I ovo ne igram preko Steam. Pa. Što je ovo? A da, ono se zove. Što je ovo? Beleži nešto. A to je tamo. Pa... Ja... Znači ljudi, ne prvi put igram u turnir da ga snimam. Ne. Pa, eto. Koji se pa ovo radi? Gledajte. Mora baš da prođe po kola, kad ja snimam. Evo ga. Ko se započeo kuću i ja ćem kuću. Ja umirem. Moći riskovati svoj majicu. Jao. Sad idem u grad. Ma ne. Okej. Čujem taktiku. Pa. Da. Ovo. I prvu epizodu prijemam se sa Prabsom. Ok. Imam gold account. Zato. Znači napravit ćemo 2. I držim tamo. Ok. Ok, neću radim to. Idem pogano. I ovo ostalo.
Pamet. Nisam uspio. Pum. Tako. Već sad je bio pamet. Ok. Jump over. Što ovo neću? Oh my god. Ja tako ne vidim šta je šta. Daj. Kad je mrak. Ok. Ali znam jednu foru. Ja sam tu, ali nema kafana. I sad jednom da je to ovdje. Ko sad povrat? Znači to je jedna samo mislim. Ja. Ja. Što sad povratim? Baš sad neko malo da lupa. Ne snimam dugo pa. Eto. Nema desno. Ok, znači vamo. Možem. Znači tamo ne bazen i farba. Da može tamo. Pa ne znam. Ma gdje sam dodijem kuću? Prav. Nička beba. Malo sam zamarila. Nije nam bitno kuća koja. Kuća da je. Baš ne pričam. Kako sam ljubav. Dobra. Gdje sam sad? Zaboravio sam gdje sam. Ma nema veze. Ne znam da ovdje ima oružje ovo. Pa, što je ovo? Cool. Sad nađemo onaj. A da. Drugi skoro se ne zna. I drog. A daj. Tu. I sad imamo metka. Dok će ne možemo. Ovdje imamo puno zombija. Će biti lako. Pum. Ja pravim svetlo. Ok. I sad idemo kod moje kuće. Što sam napravio. Ti tamo gore. Ne weapon mi je ništa. Eto je. Kućica.
Sviđa mi se. Znači ja sam je lično pravio. Ali nema ništa u njoj. I budu žene. Gdje? Da ne zaboravi. Šta? Gotovo. Duhovi. Igri. Oh my god. Duhovi postoje u igri. Što sad radim? Nisam te zaboravio. Bravo. Lik se sme... Ko ne znam ja šta. Okej. Ja se plašim ovog lika. Više neću igram ovu igricu. Dobro, kad već ju zaustavljam i da zaustavim snimanje. I, ne znam šta će. Pozdrav!